Sam scenario vežbe obuhvata pre svega gašenje požara u objektu koji se desio, zatim evakuaciju učenika i zaposlenih i naravno na kraju pružanje pomoći povređenim licima. Ono što je cilj ove vežbe jeste svakako provera sistema smanjenja rizika od katastrofa na teritoriji grada Sombora, a kada govorimo o sistemu, tu pre svega mislimo na sve one subjekte i snage koje učestvuju u akcijama zaštite i spasavanja. Tu mislimo na vatrogasno-spasilačku jedinicu, na jedinicu civilne zaštite grada Sombora, na ekipe Crvenog krsta i naravno ekipe hitne pomoći Doma zdravlja Sombor. Ono što je primarni cilj svakako jeste uvežbavanje učenika, nastavnog osoblja i vannastavnog osoblja za reagovanje u ovakvim situacijama, kako bi, ako ikada i dođe do realnih scenarija, oni bili uvežbani kako bi što pre izveli evakuaciju i naravno prošli bez nekih većih posljedica.